So sobuyela ekuqaleni sisiplay. Yabo ukuya phansi ngala kusinika enye effects kancane yabo, but ke asizodila neskill njengamanje asisihideni sobuye sisivule manje nje sizodila nale party le enganyakazi. So sinale control le eblue okule control le atsheka khona ngithi yabo i-curve yethu ukuthi itshekela ngala iya ngala. So le control engala eseqaleni sizoyithatha sisukuyehlisa kancane nje kancane ukuthi ingaqondani nalo ya, and then bese kuthi lo la simgobise bese kuthi lona sisungumshonisa phansi kancane kanje, just ukuthi i-curve esiqale lapha kube ngathi iyahamba izokwehlela lapha. Ngaleyo ndlela sizoba ne-small movement encane makuthi incane kakhulu cause vele utshekela eceleni, so sesingayithi just a little bit more bese ulukhunga lo urotate lo. Ayibonani njengamanje but yalibuya ikhanda ukuthi liyanyakaza kancane lapha ya, kancane kanje ya, okay. And then la nale igobela phezulu izothi kanje, somthatha lo sisukumehlisa smooth kanje, thathe lo naye sisukumnyusa bese simqondisa ukuthi ecurve kanje, lo somusa phansi kancane nje, i-curve yethi iqale lapha ithi. So ngaleyo ndlela uba y ilo, okay, uzoqala enyakaza kancane lapha yabo before ezothi kanje, okay. And then bese siba no x, u-x ilo onyusela ikhanda phezulu kanje ya. So ngala since yena gobelethi selector lo sisukumusa kancane, siselecte lo sisukumehlisa kancane, and then bese siqondisa lona ke ukuthi curve kahle between bona labo bobo 2 nalo somusa kancane just sibe ne curve smooth lapha ya. So now sesine movement encane lapha ya yabo, akasamile nje straight. So mase play from la yabo, so slow and then turn. Size ngala egcineni la esezo slow down khona before lo moqa nje lo. So laba abangala before lo moqa lo mengithanda ngoba lo uqhamuka ezantsi ngingamehlisa kancane lo, just ukumehlisa kancane ngithi nalo ngimehlisa kancane kuze ezocurve, kungabi phela i-curve esmooth kanjeyana cause kumele slow down yabo, just nje i-curve ukuthi benje ya la ku x. I think right sengayinyusa nje kancane, so play. Okay, sesine movement kanjeyana ke, and then bese sibuya ke si hide ama rotation, sidile nalesi scale lesi. Iscale esisebenzisile la uba y nanku lo. So wenze njani y, uyascale kanje ne. So uflat yena la mhlawumbe sesingamehlisa just kancane la nalana simehlise just kancane kuze ezocurve kanje. So let's see. Makuthi upaca kakhulu kuwena and then ungamcontroller la uthi kumbuyisa nje, just i-movement encane bengathi uthi phansi. I'm happy with that, akumele benkulu kakhulu vele. Before sidlulele phambili la yakhumbula le animation ye-jump ebesiyenza umuntu egxuma eyohlala phansi khona labo layini laba bebesitshengisa ukuthi unyawo lihambaphi kwi-3D space nani le ye-motion path. Singasebenzisa nayo la ukubona ukuthi ikhanda lethu li-rotate kumuphi uline, senze sure ukuthi usmooth nawo yabo. Into esingayisebenzisa ikhala cause lona liphambili yabo, ilona elingasitshengisa emotion ukuthi lihamba kiphi emotion as much as isicontroller le control. Okay, so into esoyenza uzohide i-control yelokhunga yekhanda kanje, ungaclick le eyisitanga la ezokunika nje inkinga ebhedayo. Uclick le eyiso ukuhide ikhanda, ubuyise ubuso. Okay, so la ebusweni into esiyifuna kuphela ilelo khunga le, ileli thambo leli okuyilona sobona ngalo ukuthi ubuso bumuva kanjani yabo. So uzoza la ezansi ku selection set uthi add bese ubhala la uface 2, okay. Ngenzela lokhu ukuthi yakhumbula ngethi ebusweni bethu kunama controls amaningi esiwahidile ne, esiwahidile sasalana la kuphela. So ngifuna sihide nalana ke the moment si unhide lana kuzobuya nawo wonke lawo besiwahidile. So
ngenzela ukuthi sikwazi ukuselecta la kuphela sihide la esingawafuni ukuthi ebuye yabo. So phase 2 uzopress u-A ukuselecta yonke into bese uthi assign. Yabo leyo nto leyo. Mase uthe assign and then ke ubusupress u-shift u-double click kulo ungaka laba bese selectiwe, double click ukuze unselecte kanjena bese upressa bani u-H ukuba hide usale naye kuphela. Mase senza ke ilokhunga mase sidela nama controls ekhanda, so pressa nge2 alt H ubuyisa yonke into. So kubuya nama control ebese uhidile including lana ngaphansi yeah. So into esoyenza ke lapho ke sovele size ku phase 2 sithi select, siselect la esiwadingayo kuphela, sipress ucontrol I and then bese sihide la esingawafuni yabo. But ke don't worry about this okwamanje. Thani control Z makuthi wenzile njengami kuze kusale lokuphela. So ilokuphela engimfunayo kwi collection yobuso and then bese ngibuyisa ikhanda ke yabo. So senginekhanda senginekhala. Ekhala iyona engifuna ukubona lo line lo ukuthi ikhanda lami lihamba kanjani. Selecta yona ngize lapha nendawo ku motion path then ke ngizoselecta lana manual range because ngifuna ukusuka ku frame 1 ngize ku frame bani ku frame 23 ku frame 22 or whichever frame oyiselectile. So la u-start frame kumele kube 1, u-end frame kumele kube frame la ikhanda lakhe ligcina khona ukmove yabo, of which is frame 22. Kwena ma uyirecordele yakhe video lana nje before angithi lana alimove ikhanda lethu for isikhashana, so la ligcina khona ukmove amele phakama lesikanje. So kumele ucinise lapho bese uthi calculate yabo. And then sekuvela lo line ke ukuthi okay, so ikhanda lamasuka la linyuka lithi kanje yabo. So seso controller ngalona ke manje ukuthi lo line lo ube smooth kahle emiphakama yabo. Okay, so usuka la ayi phambili kancane, so ngifuna enyuke kancane ephezulu lapha. Ama controller ngifuna ukwasebenzisa ngizohide iscale ngibuyise ama rotation ami yabo. So icontrol elokhunga responsible ukuthi ephakame ephezulu ubani u-X. So kule control lena ngizothi ukuyehlisa kancane yabo yaphakama lapha, then ngize la ngithi update path yabo uphakeme kancane and then add kanje eze la, of which icontrol epha nendawo ngifuna ukumphakamisa kancane futhi nakhona. So ngizoyithatha ngehlise kancane kanje ngithi update yabo. So uline wami usuhamba smooth ususi kanje, awusayenzi le nto ngathi yaqonda bese usikanje. So lo ungisiza lapho ke, so sengizo adjusta kulaba nje ukuthi ehambe straight and then lana ngithi zoom in close kancane ukuthi curve yami nje icurve kahle straight lapha ya. Mayisuka lapha ithi kanje update yabo, usesuka smooth enyuke eye lapha phezulu. Oh lo line lo angufuni ngala, ngcono ube ngala. Ngizoza la phezulu ngiklikhe la bese ngiklikha motion path ngiuhide nje, so awusekho ngala. So mase ngithi play yabo ikhanda lami selihamba smooth ukuya phezulu kanje ya. Uma uthanda ungaba selecta labo bobo 2 banye usadjust kancane kanje uthi update play yabo. Sengineshow ukuthi ikhanda lami lihamba smooth kanje ya cause senginalo line lo oyi reference engwenzelwa ikhala ukuthi ikhanda lami lithi smooth kanje. And then sesingadlulela ke kwi section elandelayo. Section elandelayo ubani u50 kuya ku73 angithi. Okay, so nala kwi graph editor mele ngize ngiscroll down nginciphise ukuthi ngizoqala ku50 kuya ku73. Okay, but before ngenze lokho kunento mele ngiyenze. Angithi la sengilungisile ukuthi engabe still une movement encane very small. So nalana ke kumele ngenze le movement ingami nje still kanje but imove kancane ne. Kule case le cause ama keyframe apha nendawo la akufana la iqaleni. So ngizoqala nge keyframe eyodwa at a time. Siqale ngo X mhlambe siba hide laba abanye sibe no X rotation. So lo ola kumele umklikhe uvele ube nalama controls awu2
umnyuse kancane kanje, just kancane, and then bese uselecta laba bese uyabanyusa bephezulu kancane kaso, yabo. So u-X usezoba ne-movement encane lapha, just a little bit kanjeya, and then size kwi-control yesibili oku-Y angithi. So u-Y uzokwehlela ngala, so laphayana sizothuka umnyusa just kancane kuleya control, kancane kanjeya, just kancane, bese uselecta labo bawu-2 ubasa phezulu kancane nje kanje, yabo. So uzoba ne-movement encane lapha, yabo, akasamile nje, still, and then bese sokwenza uZ-ke. Ukunyusa le control kancane kwenza ukuthi le control la ingabusafana nale, because le isiphezulu kancane compared to le. Lokho kususa lo line lo, cause sekusho ukuthi ama-controls alana awasafani, yabo. So lokho kusinika i-movement encane ukuthi i-character yakho ingalukhungi, ingami nje still just like kade sinayo. So bese sithi play uthi enyakaza kancane and then bese yajika, yabo. So lokho kumnika impilo kancane, and enye into ozokwenza ukuthi ingajumpisi le part le ukuthi umile amehlo, yabo. So anyakazisa kancane, mhlambe uyablinka ngale moment le, yabo, because ukufreeza kwe-character ime kanje nje straight inganyakazi, kwenza kubuye ngathi ifreezile or ayisaphili or anything kanjalo, yabo. Sesilungisile le part le yokuthi anyuka kancane, sesibuya ke manje sizolungisa i-rotation yokuthi asuke lana ke manje esezothe kanje. But ke lo sigcina ngaya ngithi, so sozalana ku-update all part, siklikhe lo X lo ukumsusa. Sifuna nje ukudila nama-controls eqala la before sidile naye lana-ke. Into esifike sayenza ngala eqaleni ukulokhunga lesi space angithi emesuka ethi kanje, ubone ukuthi right, noma ukuthi uhamba kancane kakhulu uyakwazi ukumehlisa lo, just kancane uthi nalo mbambe just kancane uthi, but engabe sekheva kakhulu because le part le kumele beslow kakhulu kuyona, and then ezothi ebese sethi kanje. But ke mesiza la ngasekugcineni ku-69 to 71 la usanda kuphenduka ngithi usethi kanje. So ukuza nje lana makuthi i-curve yakho uyayibona ukuthi mhlawumbe isondela kakhulu la, ithanda ukuba flat, yabo, just uyithi kancane, just uthi curve kancane ukuze wenze sure ukuthi leya movement yokugcina ikhona, yabo, ungayicurvisi kakhulu. Nala I think i-right, mhlawumbe le ngayibuyisa kancane kwena izohluka mhlawumbe kancane, yabo. Lo u-right maybe ngamuthi kancane, so uyaphenduka kanje, okay, and then sengi-right ngalokho, and then sengizobuyisa lo muqo olana-ke manje. So into yokuqala oyinothisayo ukuthi mesiklikha intamo siyabona ukuthi iqala kule frame u50 ijike ize la, yabo. But once saselect ikhanda asabona ukuthi siqalephi, siyazi ukuthi siqale ku50 cause ade sivisitha manje, but asabona ukuthi siqalephi, yabo, ukuthi iqala lapho kujika ikhanda lethu kuze lizoza la. So select intamo, sofaka amanye amalento le ama-markers la, siyabona iqala ku6 ize la, bese iholde bese iza la. So press M ufake i-marker, uselect leyo marker, upress u-F2 kwi-keyboard yakho to rename, bese uyibhala ngokuthi hold, yabo. So konke la emakhona before izimove futhi, so faka uhold, nala iyama sifake i-marker M, bese upressa u-F2 kwi-keyboard ubhale uhold again, yabo. Sesinemarker siyazi ukuthi ena iqala la kumova iza la, sonke lesi sikhathi imile, same thing nala, and then ngala ekugcineni sesiyazi vele sekugcineni la asidinga ukufaka uhold la, yabo. And then sesuselect ikhala lethu selidlalile leza la, and then hold kancane because sine movement encane, and then from lo hold lo kuza la liyaqala liyajika ngithi. So za la ku motion path, so qala ku frame 50 manje, faka u50 la ku start frame, lijike lize ku 73, ufake u73 la, bese uthi calculate, and then uyabona line wethu ukuthi ujika kanjani. So kumele uze ku view efana necamera, yabo, ukuthi uline wami mina la uhamba straight kanje, okusho ukuthi usmooth kahle. So ngihappy ngalokho. Enye control esilokhunga okumele sinake manje isquash angithi, khona le ebese squasha khona. So sizo hide ama rotation, sivule u-Y scale la squasha kanje, and then la mawusuka kwi hold
usamuva kancane then soyidonsa kancane ithi ukuba ne-curve nangala ekugcineni, and then-ke emesuka squash ebese ethi kanje squash. So uyayikhumbula ivideo yokuqala la nginifundisa khona about i-graph edit and all that. Mhlampe le phathelana ngingayiselector ngithi scale kancane just ukuthi esquashe ehlale esquashekile lapha and then bese kungathi yaphezulu. Kunalokho kusquashe koncane lapha kufike kubambeke ebese ethi kanje. Okay, and then sesi right lapho sesiya kwelandelayo sizophenda nje the very same thing. Before elandelayo si hide uscale sivula ama rotation ne mase sovulela ama rotation sidila nalokuqala ngoba ezotshekela esikanje lo somuthi bese siyamnyusa nalo icontroller la siyithi sinyuse nalokho usebheke phansi manje simuthi sinyuse. Okay, so mase ngithi yabo sekune movement encane but asibuke ukuthi ifitha kahle yena uzoqala emumva udlale ubuke ukuthi ihamba kahle before ezothi kanje. Yeah, i-right u-y lo o-rotate kanje ngathi uya-rotate ebese yama lapha ya. Ofeature kunenkinga kodwa ngizothi zoom in even more, so uya-rotate still ebese engathi uyama lapha ya. Mhlampe lana ngizomuthi kancane just nje ukuthi i-curve yami iqhubeke i-curve until almost the last point lapha ya. Yabo uyahamba and then bese yalokhunga-ke bese yaphenduka yabo. So I'm happy with that. And then-ke useyasuka kule point le useza phansi kanje and then sengizo refine-ke la. Same thing nangala ekugcineni ngenze the very same thing. Ngala sengathi ngamehlisa lo kancane kanje ukuze izothi kanje. Press uCtrl S usave and then next step yini ilo line lo. Select icolor. Siqala la ku frame 100 sizobhala la 100 siza ku 121 ila suka khona ukurotator rotate angisuza ngala so sifuna ukubona uline lo ukuthi uhamba kahle yini sithi 121. So into efanayo even kuthiwa usiyayimisa ivideo la mase uyibambela ekuqaleni nala uzokwenza into efanayo like very same thing. And then sithi click la kuqala bese uthi calculate. Yeah, ukuze uzobuya lo layini. So nanku usubuyile. So masiqala la usmooth again yabo. Nanokuthi okunye uyanotice ukuthi asadependele kwi-reference njengamanje ngikutshengela into ozokwazi ukuthi uyilandele ibe understandable kuwena yabo. But if unganaki i-reference yethu especially if esuka ngala eza ngala khona ngathi uhamba kancane and then bese speeda up esezothi kanje yabo. So kune speed la esithi shwi ikhanda selisi kanje. Usungenza wenza izinto ekanjalo but la ngenzela nje accommodate wonke umuntu onga-understand kahle and then bese dlulela phambili sesiza kulona ke manje oqondile naye sokwenza same thing but before lokho uyabo i-movement yala ithanda ukuba slow kancane compared to le yala and le iya left and right le iza up and down yabo. So into esoyenza ukuthi before ephakame uzobe ngifuna engathi uyaphansi kancane ikhanda before liphakame lephezulu and then mase lehla lisikanje yabo lehla lifike limi nje kanje. So ngifuna lehle ngathi liqhubeka leya phansi bese linyuka leza phezulu. Ngizokwenza kanjani lokho? Kusimple la ama keyframe ethu angithi ayafana because kunalo layini. So ngizoza ku 144 ngifake keyframe ngize ngala 2 frames or 3 frames ngifake keyframe yabo. So ku 144 umla ku 147 umla bese kungathi esuka ngithi. So ngifuna uyaphezula ngesila, so mina ngifuna ephansi kuqala, so ngizobamba lo ku 144 and then ku 147 ngumshonise phansi kanje
so kuzokwenza ukuthi ku-144 ebe la kade khona ephansi ku-147 before ephakame yaphezulu ebese yaphansi again. Bese kuthi ku-158 kuya le ekugcineni kunolayini okutshengisa ukuthi ama-keyframes ayafana and kunale keyframe ade ngiyifaka la kusho ukuthi le keyframe eku-160 nale ku-158 ayafana but ngifuna emehla eqhubeke eshone phansi ebese yanyuka kancane. So since laba befana lo ngizomehlisa ephansi ku-161 uzobuyela la ekade khona ku-158 yabo, but lana sesimgobisile so usezokwehla ephansi ebese ebuyela eza la. So uzothi yebo leyo movement leyo, but ke le angicabanga ukuthi ngiyayithanda. I think it too much, maybe ngizoyenza ibe ncane kancane. Ngizoza kwi-curve yami la iqale phezulu, so ngizoyehlisa nje just kancane just ukuthi ithi ebese ithi ke let's see. Yabo, so ngathi uya anticipate aqala ukuthi uzoya phezulu, ephezulu, ephansi and then bese yabuya ke. Yabona i-curve yami la ime kanje. So ngingaselecta lama control ngithi uyiqondise ime kanje because ikhanda ulilethe ngeforce ukuthi lize phansi. So ngaleyo ndlela lizothi bese lilokhunga. Le process eyenzeka la ibizwa ngokuthi i-overshoot. Ikhanda kumele ngafike limi straight but la kumele lime khona liqale lehle lidlule leyo point bese libuyela kuyona. So that is overshoot kwa animation. Okay, and then ngoba sesikusethile lokho and then lesisethi ke indaba lo o straight lana ke manje between lama keyframes la si lokhunga indaba lo line lo. Ngizothatha lo u-X ngithi ukumnyusa kancane. So lo ola ucreate i-curve engathi iphakama kancane bo because ibiphakama kakhulu ngithi sambona ukuthi ayi imiphakama kakhulu kanje uyaphansi kakhulu ngithi. So control Z. So manje mase ngimthatha ngimbuyisa ngithi still iya increase leya curve leyana yabo iyaluleka kanti angifuni ukwenza njalo. So ngizoba selecta bobathathu laba bese ngehlisa bona just kancane ngithi kanje. Ngize kulo blue lana ngizomgobisa kancane ngithi ngithathe bona bobathathu ngithi ukubehlisa kancane ngithi same thing nalo green. Lo green angithi i-curve yami iqhamuka phezulu lapha izothi kanje. So la lo green uqhamuka phansi straight uzothi ngizomnyusa lapha kancane ethi kanje. Ngiselecte laba bobathathu ngithi ukumuthi kancane kanje yabo. And make sure ke lapha ukuthi akekho straight kanje ya. Just ngithi ukumuthi phezulu kancane nje. Nala ngimuthi kancane ukuthi kube ne-curve. Same thing nalo. Ngithi ukumuthi kancane ngimehlisela kancane kube ne-curve. Play. Small pinyana movement and then phansi kanje. And then mase fike lana lapha ku flat kanje ya. So sesize egcineni. Lo la ugoba uthi kanje so somgobisa ethi kanje bese siyamdonsa lapha smooth. So ngokumphakamisa nje esikancane sisikanje ucreate leya movement encane yabo ngathi uyaphakama ubuyele emumva kancane. And then bese kuba no Y. U-Y ujikisa ikhanda le left and right angithi. So if esanda kujika esuka la eza la and then bese ebheka phansi angifuni leli khanda liqhubeke libhekele kancane yabo. Ngifuna nje lime lapha ya but lo oyaphezulu engaba khona. So u-Y ngeke ngimenze lutho. U-Z awukutshekisa ikhanda ngithi so naye ngingam-animator. Uyakhumbula ngithi animation yethu ukuthi bigcinela ku-150 bese iyaqonda straight. But into esiyenzile sifake enye keyframe ngala and then u-X la sesimshonisa phansi. That's why eqala shona phansi ebese yaphezulu ebese emakeke yabo. So into kuphela eyenzekalayo between le keyframe nale keyframe ubani u-X lo one curve kanje because uyena besifuna umbhekisa phansi ebese yaphezulu. But lo u-Z akaze simenze lutho okusho ukuthi usafana kule keyframe 158 nale kuya phambili yabo. So naye singamlokhunga kancane singathatha lo simdelete because uyafana nalo akaze simenze lutho vele. Then lona ke bese simusa phezulu kancane nalo bese simdonsa kancane sikanje. So sesinane movement ku Z but ayibonakali kakhulu yabo. Siqale phansi sithi play. Ngihappy ngalokho. Control save. Mhlawumbe into engayishintsha ila
la ihlala phansi khona ngithathe le keyframe le ngithi uyihlehlisa kancane iye le ize ngala kuze izoba nespace esiningi. So emehlala ibe soft le movement ebuyela phezulu kanje yabo. Nginika isikhashana ngokuthi ngiqhelise leli frame leli. So play, control save, and then into elandelayo ikhala ukuthi lihamba kanjani, but angisaqali la ezothi kanje. I-reason yami yalokho yini ukuthi ngifuna emesuka la ephakame kancane 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 kubonakale kodwa bese kunkathi ezizothi kanje yabo. So i-keyframe yami umugqa wami ngizoqala la ku-121 ngizogcinisa la ku-162 cause kunale movement anyuka khona. So la kwi-motion path ngizoqala ku-121 ngizogcinisa 163. Ngize la ku-update all path ngiklikhe lo just to delete uline okhona bese ngithi calculate, bese ngisicalculate and then sengizothola loya line wami-ke. Okay, angithi kumele suke la ephakame i-distance nje ebonakalayo impela ukuthi yaphezulu, but ke i-keyframe yethu la aphakama khona ayisagcini la esigcina la because mayigcina la kumele shone phansi kancane bese kunkathi ephakama-ke yaphezulu angithi. But sidinga ukuthi kule movement le ephakame even kakhulu uba responsible nokuthi ephakame u-X angithi. So nakusisa-ke la kwi-graph editor mesinyusa u-X ukuthi ephakame phezulu ethi kanje, yes uyakwenza ukuthi esuke la ephakame siyambona yaphakama uyaphezulu, maybe ephakame sidinga ephakame even more cause ubuka phezulu angithi simcomparison la. So emesuka la uyaphakama 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 uyaphakama, but buka kwenzekalani kwi-graph yethu. I-distance lena isikhulile futhi akasekho lapha phezulu loya ukuthi ithi nje kancane. In order to fix that komele sisize la nakhona simlokhunge simroundise kancane, simroundise kancane until lo ezefike la nalo simroundise kancane ukuthi eze lapha ya yabo yonke leyo nto leyo. So uku-avoida izinto ey'kanjalo so sizothi control Z cause laba ngiyazi ukuthi basebenzisana ndawonye. Lo umla, lo umusa phansi kancane, lo uyamphakamisa and then lo uyamehlisa umbuyisela phansi. So into esoyenza sothatha bonke laba cause siyazi lo kumele ehle vele simehlise kanje bonke kanye kanye kaso, and then-ke usezosuka la aphakame 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 emefika la usezophakama kancane okugcina ephakame ozoya phansi kancane okugcina and then bese yaphakama-ke ebese ezokwehletha kanje yabo. And then busulungisa i-curve yakho-ke la uyiqondise ithi so uzophakama ephakame ephakame smooth ebese ezothi kanje yabo. Le movement yethu yala sisayigcinile because i-control X, but then sibathathe bonke laba ukuze ingaphazamiseki sabe sabashonisa phansi. Then thani control save bese sithi play from eqaleni. So uma ubona lo la ikhanda kumele liphansi kuqala bese before liphakame ukuthi yakuphazamisa awuyithandi, njengami nje ngizohlehlisa iframe elilodwa just ukunika ispace nje ukuthi ishone phansi bese sithi kanje. Let's see, yeah I think smooth kanjalo yabo, akunankinga nayo kanjalo. And then sithi save. The last control esingakaze sidile nayo ile scale yabo, sigcine somewhere malana yabo. So asilungiselana-ke bese soyilungisa lana-ke. And then seso-hide ama-rotation bese sivula u-Y scale sesolungisa yena-ke cause la yabo usmooth okusho ukuthi simlungisile, but la uqondile wase sikanje ukuthi asikadili naye, so sesomlungisa lana-ke manje. So sosuka la eholde khona cause ustifu sehlise just kancane just like kade senza ngala nangala senze same thing bese siza kulo open endawo sibone ukuthi usquasha ngendlela eyiyona ukuya ukuthi kanje. Let's see, kumina akasquash enough emes kanje yabo, akabonakali kahle. So ngithatha le control ngithi kuyidonsa yabo isquash ka more the time ngiyehlisa. Let's see, yeah iyabonakala and then lana
ngizoyiskela kancane, ngithi scale ukuthi ithi ukuvuleka kancane, so kuze ezothi squash fast ehlale lapha kancane and then bese eyaphezulu-ke ke. Let's see. So kule point le aphamathi kanje bengathi engaluleka kancane isikanje, but sosebenzisa enye i-control-ke lena seyigcine la to keep izinto zisimple. And then-ke i-squash la eze senze because i-movement yethu ibi-complicated kancane yabo. So sesolungisa khona. So uqale phansi ne mhlambe singamshiya la emeya phansi simsquashe just kancane mawudonsa usikanje kancane, and then ephezulu ile keyframe yaphezulu make sure ukuthi khona faka u-I, and then emeyaphezulu umsquashe just ukumnyusa kancane yabo, just ethi ukunyuka, and then-ke ebese ezohlala phansi angithi. So emehlala phansi mhlambe nala umdonse phansi kancane nje, just ithi usquashe kancane kanjeya. So uzoskeleka phezulu, eskeleke phansi, and then bese buyela ku normal size. Squash down, umstretche, ukustretch uya phezulu, and then bese eza phansi, squash down again. Squash kancane ebese buyela ku normal. So let's see. Mhlambe mengabonakali kahle umsquashe even more. Nala maybe kancane but kungadluli la yabo. Nala usukumnyusa lokhu ngecurve yakho kanje. So yabo ukuthi lokho stretcheka nokusquasheka kwenza ikhanda libukeke li-soft yabo, lingaqinile njengathi ibhola. But asivelanga ngasaqala sasquasha la, some rotate sasquasha saphansi, uwenza one thing at a time. So that's why ngeke uconfuseke. If uzofuna ukwenza zonke lezi zinto at a time, nami kube bengikufundisa ngenza zonke lezi zinto at one time, yabo zinzima ukuthi uyikhumbule uzenze bese uyapply amasuzenzela wena. But if uthatha layer by layer wenza kanje kulula ukuthi ukhumbule, and then bese uyalokhunga-ke uya-apply-ke leyo nto leyo emsebenzini wakho. Okay, mase siplay. I think ngespende isikhathi esiningi kakhulu kuleli khanda yabo, and bekumele kuze uzo understand into engiyenzayo. I hope awufilanga like into kakhulu i-video, but ngizoyigcina la, and then bese kuthi kuyiphathi elandelayo so bese animator amehlo ke manje stila namehlo nje, maybe amehlo nama eyebrows mawukuthi ayinde kakhulu, and then sesofana nomlomo ke yeke yonke into sesihlanganisa iba into eyodwa. But before senze njalo asibuyise wonke ama-control esiwadingayo. Before sobuyise size la ku-motion path, click lo X lo ukuhide leya lokhunga leya, si hide i-head control, sibuyise ubuso bukhona vele sothi nje Alt H ukubuyisa wonke ama-controls la, sivale lelo khunga le motion path asidinga kwamanje. Size la ku face selection, select eceleni, sithi select, press Control I to select labo bangaselectekanga ngenkathi si click la, bese sithi H ukuba hide. Yabo asadinganga ukuselecta one by one because siselectele senze le nto leyana. Okay, and then ke bese sibuyisa nama controls of which is la ku bone collection, ulimi, evil eyes, eye assist, mouth, i-head control sesi-animate ikhanda sesiqedile okwamanje, so asidinga ukulibuyisa singaliphazamisi. Bese siyakhumbuzana mawupress u-A ukuthi lama controls siwathathile sawenzani, sawaphusha sawaletha la ekugcineni, but seza la ekuqaleni sizokwenza le pose e-neutral engenama emotions angithi ukuze so animate ikhanda ne. La angala iwona abesenzela ama-facial expression la esiwafunayo ne. So lama controls ke manje or lama keyframes sekumele eyongena ey'ndaweni zawo ey'fanelekile. I-keyframe yokuqala la ile dabukisa yabheke phansi angithi. Sizoyiselecta yona yodwa siyidonse, sizoyibeka kwi-keyframe yokuqala of which ila number 6 yabo, or else la kuwena eqaleni. Let's yenzele ukuthi si rotate ikhanda ngithi, so copy number 6, Control C, Control V. So la kuna le keyframe le. Okay, and then le keyframe le ishintshe
ize kule keyframe ubuso i-eyebrow iphakeme ngala ngithi. So asize la siza kulo angithi siyamthatha siyamdonsa all the way sisuka kulo odabukisayo siza kubani siza kulo siyamdonsa lo sizombeka la. So suka kulo siza kulo and then sithe lona lana uzobheka ngala isikhashana before ephenduka ngithi. So ubheke ngala isikhashana until this point ku hold bese kungathi aphenduka ngithi. So sizokhopha le keyframe le control C control V ukuthi ihlale sonke lesisikhathi ingaphenduki before iswitch sikwi keyframe elandelayo, just like kade senza ngentamo. Okay, and then hold ngalana ngithe ngifuna the very same keyframe but manje ibheke ngale angithi ngizoza ku 73 ngikhophe lo control C bese ngithi right click paste flipped and then usezobheka ngala. So ubheke ngala aphenduke abheke ngala and then a hold all along until le point le. So mkhopha la control C control V kube nomuqa lapha ukuthi holdile and then emesuka la ku hold useyaphenduka uza ku keyframe la amehlo kumele bemakhulu khona ngithi. So sesiza kule keyframe la emakhulu khona amehlo siyamselecta siyamdonsa sizombeka la. So uyaphenduka qa amehlo abamakhulu. Okay, and then ephenduke uyaholda la angithi. So khopha lo control C control V because kusayile expression ibuka phezulu isikanje and then from hold ishintsha iza la and then lana usezoba angry keke. Sisesa lo ugcina simbuyisa la kanje and then lona uzoholda until the end control C control V. Okay, and then into eshoda ukuyena yini ama eyebrows cause la abelonga la kumele kube nala a evil yebo le nto leyo. But before ngifixe konke lokho uya notice ukuthi unlike ikhanda eliphenduka kasmooth amehlo aphenduka only sengifike kuleyo keyframe yabo. That's because siqala besipresse wonke ama control seza kwi timeline sapress A sapressa uT uyakhumbula sa choose uconstant. Uconstant wenza ukuthi kungabi na curves between as ubona la awekho ama curves but olana baqondile okwenza ipause ukuthi ishintshe la ephozwe khona. Press A select wonke ama controls, press A select wonke ama keyframes, upress uT bese ukhetha ubezier of which into besikhethe ngakathi senza ini senza intamo yakhumbula. So now mase suka kule keyframe amehlo asiyahamba ezangala eholdeke because ne hold lapha eshintshe ezengala ebuye ezengala and then bese zangala. So already uyabona ukuthi by ukuthi senze la ama poses kwenza ukuthi kube lula already sibone ukuthi oh okay i-animation ithi izohamba kanje. Okay, before ngivale ngifuna si check le point le ikhanda malisuka la liza ngala uyakhamisa ngithi but ukukhamisa kwakhe amehlo acute but amazinyo acijile of which is not I want. Amazinyo acijile ngiwafuna kuphela kule part le angani. So before azokhamisa ngala ngizoza la kwi frame before la ajike khona ne kwi hold ngipress uN ngibuyise icloud rig ngishintshe ilokhonga yini ngifuna amazinyo ngithi ngizoza la kule control ebhalwe uteeth sharp ngiyishintshe ngiyenze uround yabo ngifake uI ukuthi kube ne keyframe. So emesevula umlomo amazinyo ase round asehambisana namehlo yabo use cute kanje. All right, and then uzoba kanjeya until ezekhamise bese emesezohlala la ebese yashintsha kama amalokhonga akhe ebese basharp keke ecije kanjeya. So let's see. Okay, maybe before the moment nje before le moment le ehlangana amazinyo kumele eshintshe be ama rays. So la somewhere close to le keyframe umlomo usuka nje
ngizoza la ngipress u-I ukufaka i-keyframe. Yabo alibonakali, so ngizoza kwi-frame elandelayo bese ngishintsha amazinyo ukuthi ebe sharp, ngifaka u-I. Round, sharp, round, sharp, and then if uthi play, yabo aseshintsha ngesikhathi esifanele. Same thing ekumele senze ngama-eyebrows ukuthi ama-eyebrows ami-ke anginasho ukuthi azoshintsha nini ebe lento le abe evil kuyiphi point la, yabo. Kodwa mhlampe mase ezohlala phansi kanje la uzobona nje somewhere ngala esehla khona because wehla ngespeed angithi maybe la again 154 ama-eyebrow ngizofaka u-I a-default and then 155 ngiwashintshe ebe evil and then usezothi kanje. So play and then so beyi define kahle ukuthi ehle kahle nje ebonakala ezaphansi ethi kanje. So mase sidlala yonke into, play. Yabo, step by step, step by step. Even if sesokwenza amehlo, sokwenza njengentamo nje. Kade senza step by step until sithole i-movement esmooth esithandayo. So sivala la kwamanje. Thanks a lot for watching. Hope ukhona ukufundile. Comment la unenkinga khona, but I hope ku-clear. Utshele nabanye ngekhozi ngizonibona kwi-tutorial elandelayo. Thank you.